صفاتها هي حجابها لا ترضى بالذل والهوان أمر. Assalamu alaikum i dobrodošli u još jedan recept video. Danas pravimo nešto slatko, a to je kolač od maline sa čokoladnim biskvitom i sa kremom iz šlaga i topfen. Ne znam kako se kaže topfen na bosanski, ali potražit ću pa ću staviti inšala, jer ovaj topfen se zove drugačije u Njemačkoj, drugačije u Austriji, pa nadam se da ćemo skontati šta je to. Ali uglavnom krema je zbog njega malo više osvježavajuća jer se više ohladi u hladilniku. Jer, na primjer, po mom mišljenju, ako imate samo šlag u kremi, onda šlag se nikad ne može tako dobro ohladiti da bude baš osvježavajući. A maline sam stavila iz razloga što jagode svježe mi se čine previše slatke, treba ipak malo da bude kiselkasto, ali ne previše da bi uzela, na primjer, zamrznute jagode ili zamrznuto šumsko voće, jer ono nekad zna da bude previše kiselo. Pa mislim da su maline baš super izbor, a uz kombinaciju s čokoladom ne možete pogriješiti. Od sastojaka treba vam 160 g putera, pravog putera i ne margarine, 100 g čokolade za kuhanje, one crne čokolade. Šećera vam treba 125 g i ja sam stavila još jedan vanilin šećer uz to za vanilinu aromu. I brašno. Brašno sam stavila 95 g, glatko brašno tip 480 i 15 g kakao za pečenje i za kuhanje, znači onaj kakao bez šećera jer s onim drugim ne funkcioniše. U suhe sastojke trebate dodati još jednu nepunu kašičicu praška za pecivo. I ovdje imamo još 4 jaja koja ćete jednostavno ovako ubiti u posudu i za ovaj recept vam nije potreban nikako mikser. Puter ćemo staviti na srednju temperaturu, negdje 3-4, tako da se počne topiti i kad se počne topiti onda ćemo odmah dodati crnu čokoladu unutra u puter. I ovdje sam pripremila ovaj kalup u koji ćemo poslije usuti kolač, tijesto, smjesu ćemo usuti. I možete uzeti koji god oblik hoćete, samo će možda biti onda malo tanje ili malo deblji biskvit. Nije toliko bitno, uglavnom ova smjesa sa čokoladom i sa puterom ne smije da bude vruća kad je budemo sipali u ostalu smjesu, već mora da bude onako topla, može biti, ali ne vruća. U međuvremenu ovdje ćemo da zamutimo jaja i šećer, znači sve ručno sa običnom ovom mutilicom. Evo, otprilike kad puter dostigne ovu konsistenciju da se napola istopio, možemo dodati ove komadiće čokolade i sada možemo već da ugasimo ovo kolo i to će se polako istopiti, ali ne treba znači ni da kuha ni da vrije ni ništa. Sada kada se čokolada istopila i ohladila na sobnu temperaturu, možemo je usuti u izmučena jaja i šećer i to ćemo ukratko onda samo pomiješati. Samo da sjedinimo. Volim ovaj recept jer nije potrebno znači mikserom ništa. Znamo kad upalimo mikser i mutimo nešto da uvijek šprica svuda i bude baš napravimo cijelu katastrofu od kuhinje. Evo sad dodajemo suhe sastojke, znači tu je prašak za pecivo, kakao i brašno i to ćemo da prosijemo kroz ovu mrežu, zato da bi bilo pecivo više laganije.
to ćemo onda da promiješamo. Jako je bitno kad pravite nešto slatko, ovakva peciva, da ne miješate predugo i previše, jer s tim možete uzrokovati da bude pecivo previše gusto i da bude tvrdo i ima onu gumenu konsistenciju, pa zato samo malo sam sad sa ovom mutilicom i sad nastavljam sa ovom špatulom da miješam dok se samo sve ne sjedini i to je onda to, možemo da stavimo u peći. To ću sada da izlijem u ovaj kalup što sam pripremila. Kako ovo lijepo miriše na čokoladu, nevjerojatno. Nekoliko puta ćete udariti ovako sa biskvitom na sto, zato da izbijete zadnje mjehuriće zraka i da bude više kompaktno. Biskvit stavljam u peći na 160 stepeni i vidjet ćemo za koliko minuta. Sve to zavisi od debljine biskvita i oblika posude u kojoj pečete, ali provjerit ćemo za neki 20 minuta kako izgleda. Ovaj uložak od malina pripremamo tako da ćemo staviti marmeladu u jednu posudu i istopit ćemo je. Ja ovdje imam 250 grama ove marmelade. Ovo je marmelada iz Hofera, pa možda nađete isto. Ako ne nađete, uvijek probajte malo da vidite je li slatka dovoljno. Neke znaju biti baš kisele i ova jeste malo više kisela, tako da ćemo dodati samo malo šećera još ovome. Stresemo je unutra i na maloj temperaturi je upalito, tako da će se to polako istopiti i onda ćemo dodati želatinu. Želatinu pripremamo tako, ovo je goveđa želatina, da ćemo staviti znači jednu kašičicu ove želatine. Znači kašičicu želatine stavimo u ledenu vodu, ovako samo natresemo preko ledene vode i sačekamo da se upije, da se napije vode. I onda kada se napije vode i nestanu sve ovo što je bijelo, to će se natopiti vodom, onda ćemo je istopiti i onda je možemo primiješati skupa u ovu marmeladu koja se tu isto sada topi polako. Evo, želatina se je skoro istopila sasvim, tako da se više ništa ne vidi. Princip na koji želatina djeluje jeste da, znači prvo se napije vode. Ako imate listiće, želatinu u listićima, prvo se napiju vode i onda ih znači stavljamo da se istope u posebnoj posudici ovako sa vodom, sa sasvim malo vode, toliko da se istopi. I zatim onda ćemo je staviti tu i bitno je znači jednom kada je stavite u ovu marmeladu, marmelada je isto sada već tečnija pošto se je istopila, bitno je da onda sve ovo prokuha. Ja ću sada ovo da umiješam odmah. Bit je u tome da se znači ova želatina dobro može izmiješati sa marmeladom ili kojom god drugom tečnostu iz koje pravite. I to sad dobro promiješamo i mora dosta vruće da vrije i nekoliko vremena da kuha da bi se sva želatina jednakomjerno porazdijelila po ovoj smjesi i da bi se istopila i da bi uopće djelovala. Znači nije dovoljno da samo ovo ovako sada uzmete i da bude gotovo jer neće da djeluje. Mora se baš dobro ugrijati i dobro kuhati nekoliko vremena na visokoj temperaturi
pa da se onda želatina aktivira i kada se ohladi da bude onda sve skupa čvrsto. Razlog iz kojeg sam ja uopće dodala znači sada želatinu jeste zato što mi je ova marmelada mi je pregusta i ne bi bila dosta čvrsta kad bi je stavila u tortu, u kolač. I isto tako želim da imam tu konsistenciju kao neki disk iz malina, znači i da ne bude tako slatko. I dodajem ovdje 50 ml vode još tome da imam malo deblji i veći taj disk iz malina. Ok, sad ću to dobro da prokuham i javim se kasnije. Ovako treba da kuha nekih 5 do 7 minuta i onda je moramo ostaviti da se malo. Biskvit je gotov, ubala sam nož ovdje, vidi se da probam, da vidim jel izašao čist i jeste, znači da je gotov. Moj se je pekao oko 25-27 minuta otprilike. Sad treba da se ohladi, a u međuvremenu mi ćemo da sredimo kreme. Uzet ćemo jedan tanjir i preko njega ćemo staviti plastičnu foliju, zato da poslije možemo lako da odlijepimo svoju marmeladu. I stavljamo ovo sada ovako na sredinu. To ćemo sada da razmažemo malo lijevo desno i da napravimo otprilike jedan krugić. I onda ćemo prekriti opet preko sa folijom i tako ćemo staviti u hladilnik. Dok se naš disk iz malina, iz marmelade i želatine u zamrzivaču sada zamrziva, mi ćemo da napravimo preostatak kreme. Prvo ćemo napraviti baznu kremu u kojoj ćemo pomiješati to je taj Speisetopfen. Na slovenski ja mislim da se kaže skuta, ali uglavnom samo da Speisetopfen, znači malo sam izlila sad. Uglavnom to je gušće konsistencije, a ukus mu je kao jogurt i trebate uzeti ovaj kremni da ne bude previše gust, da se ne da miješati. Ok, i jedne zamrznute maline isto iz pofera koje sam ostavila malo samo da se odmrznu, da ih lakše mogu dozirati. Znači ovdje imamo 250 grama ovog topfena i stavit ćemo cijeli unutra, ali prvo ćemo izmiksati šlag. Ovdje imam jedan šlag koji treba da bude 36% masnoće da bi se mogao dobro istući. Ja ću istresti cijeli šlag i cijeli ovaj topfen. Ne koristim nikad nikakve onaj prah da šlag bude čvršći, jer šlag je uvijek dobar ako ga pravilno istučete i ako uzmete pravi šlag. Jer ovaj šlag nije uopće sladak, znači imate različite vrste šlaga za kupiti i neki budu slatki, neki nisu slatki i ovaj moj nije, jer ovo je inače kao vrhnje za kuhanje, znači bez šećera. Dodat ću otprilike 2 kašike šećera u prahu i treba da bude šećer u prahu tako da se ne bi osjetile granule od granuliranog šećera. I onda izmiješamo opet.
šlag istučen do ove mjere otprilike. U njega ćemo dodati ovaj topfen. Ne smijemo predugo mutiti pa onda dodati, jer šlag ako predugo mutite on se pretvori skoro u puter, postane previše masna. Tako da sad ćemo dodati topfen. I promiješati dalje. Odvadit ćemo otprilike pola smjese, pola kreme u drugu posudu. A pola ćemo ostaviti u ovoj posudi gdje ćemo promiješati opet. Sad ćemo u ovu posudu gdje ćemo miješati dalje dodati ove maline. Tako da ćemo u jednom kaši imati čitave maline. Ovo je sad sasvim od oka, uopće nije toliko bitno da je tačno. Ja ću staviti 3 kašike od 4. Pošto je konsistencija ove kreme više tečna i bojim se da ne bi bila čvrsta u torti, ja ću da dodam malo želatine još tome. Na isti način kao što sam prije, stavila sam malo vode i posula preko otprilike 1 kašičicu želatine i sada se je to upilo i sad ću to da upalim da provre jednom i onda ću da sačekam da se ohladi pa ću da sjedenim sa kremom. U međuvremenu mi ćemo prerezati biskvit koji se sad već ohladio na 2 dijela. Ako hoćete da bude to perfektno, izvinjavam se, ovdje mi kuha želatina ispod. Ako hoćete da bude perfektno, morate da označite sa ovim čačkalicama, ali meni nije bitno toliko da je perfektno. Ja gledam samo sa strane da idem otprilike istom razlikom između otprilike na polovini da se nalazim i da držim nož paralelno sa tortom. I svaki put kad prolazim, nož ide dublje i reže dok ne prereže. Tako. Ovaj dio ćemo odmah ostaviti na dnu kao donji dio. I ovaj biskvit je inače već sam po sebi dosta vlažan, ali ja ću ga ipak još malo zaliti sa vodom i sa šećerom. Pošto krema nije puno slatka, pa hoću da bude barem biskvit malo slađi. Ovako, oko biskvita stavit ćemo ovaj kalup da drži sve zajedno, ali prvo ću da stavim okolo papir. Ako imate onaj kao celofan koji se inače koristi za ovakve stvari, onda stavite tu, ali ja nemam toga, pa ću snaći ovako sa ovim papirom. To je čisto zbog toga kad onda torta bude gotova,
da mogu da je izvadim lijepo bez da mi se zalijepi na ovaj kalup okolo. Znači, samo da ogulim onda tu sa kalupom, sa ovog papira. Okay. I sad ćemo zalivati sa slatkom vodom. Ne puno, onako da bude malo vlažniji biskvit, ali ne sad da se raspada jer biskvit je sam po sebi vlažan, ali jeste stabilna vrsta biskvita, znači više je primjeren za neke motiv torte gdje vam treba baš stabilan biskvit. Na ovaj prvi sloj ćemo namazati ovu kremu koja je samo iz šlaga i iz ovog topfena. Jer ovdje ćemo staviti naš disk. Evo, ovo je taj naš disk. Prvo ćemo odlijepiti jednu foliju i onda ćemo, znači sad moramo da pogodimo na sredinu. Pošto nije ovo opet zamrznuto, ovo je sada samo kao neki žele koji moramo da bacimo na sred. Ok. Nisam baš na sred stavila. Mogu malo da pomaknem. Gotovo je sad. Ako imate vremena da ostavite da se baš dobro smrzne, onda možete to uraditi, ali nema veze tako i kako je. Sada ćemo direktno preko toga posuti, prosuti, presuti ovu drugu kremu. Tako. Malo ćemo je samo razmazati ovamo tamo. Tako. I onda ćemo staviti preko drugi biskvit. I onda će to sve skupa da stoji jako dugo. Barem 5 sati u frižideru. Kako bi moglo da bude onda gotovo. Znači preko stavljamo ovaj drugi biskvit. To. Zato je bitno da imamo okolo ovaj ogradu. Kako ne bi istekle nam ove kreme, jer nije još, znači ta druga krema nije još stabilna, jer treba prvo da se u frižideru dobro stvrne da bi mogla da bude stabilna. I ovaj biskvit ću odmah zaliti sa šećernom vodom i onda će to sve skupa da ide u frižider. Prekriću prije toga još sve skupa sa plastičnom folijom da se ne bi biskvit osušio.
Prošlo je već, mislim da neki 6-7 sati i sada ću da ogulim ovo da vidim je li već stabilno i trebalo bi da bude. Baš zbog ovoga što nekad ovako dese se neočekivane stvari sa kremama, volim da imam uvijek kod kuće malo želatine da mogu da spasim znači problem u slučaju da mi se krema ovako razrijedi, pa da ne moram da bacam ili počinjem iznova, jer samo malo želatine može da riješi situaciju. U opisu videa ostavit ću vam link do, ako ste iz Njemačke ili iz Austrije, da naručite sebi želatinu, ako je ne imate i ne znate gdje možete kupiti halal goveđu želatinu. I s ovim je u stvari ovaj kolač već gotov, samo što treba opet nešto da se stavi oko njega da se ne bi osušio. I ja sam samo jednostavno istukla obični šlag 250 ml, sam samo imala kod kuće i samo ću okolo da napravim male ove kao dekoracije, ali sa namjerom da pokrijem biskvit da se ne osuši. I samo zbog toga, znači nije uopće bitno da li je to obični šlag, mogli bi isto samo namazati okolo kako god vi hoćete, ovo je sasvim svejedno sada. I onda sam ja na kraju vidjela da mi treba još šlaga, znači ukupno sam trebala pola litre šlaga za unutra, za kremu, i za okolo isto bi mi trebalo možda nekih 350 ml, ali ja sam imala samo 250 i nisam imala više, zato sam onda na sredinu, jer treba pokriti znači čitav biskvit odozgo da se ne suši i da može da stoji malo duže u frižideru, da bude još uvijek vlažan, tako da sam onda ja tu na sredinu stavila još malo ovog običnog šlaga za kafu i za, ne znam, gotovi šlag onaj u flaši. Samo eto toliko da prekrijem i da mogu onda na kraju da pospijem sa onim čokoladnim mrvicama po vrhu. I evo ovdje ćete vidjeti sad kako stavljam taj obični šlag. I njega sam imala taman tačno za prekriti ovaj vrh. I sada još test ukusa. Ovaj ukus se najbolje može opisati tako da kada stavite inicijalno komadić u usta osjetit ćete kiselinu ove marmelade i svježinu kreme,
a kad progutate komad, onda će vam ostati u ustima ukus po čokoladi i ove mrvice će onda nakon toga da se tope i to je jednostavno super kombinacija. Hvala da ste gledali, pretplatite se na kanal i lajkajte video. Ako napravite recept, javite mi kako je prošao i kako je šmekao.